onyankopon na opese otu sore akonwa so no o provoke so na okotusu akoraketu abi a friend young in age ya friend David doase ya media atonie ya media sunyane ya media ewiadonase ya media wanhwan ya media na ewiadonase no ewia no oba no wa mato se na ntapim otia antapim na wu ama nipa atoso be nsia na so tikuremu ewia na kodua konwa na ni nua na oka no no ode ne kokuma se ne bi ode ne ko ba ntoma ho bi me dano Mpeninso obi ni mo obi kyerɛ ne santi ɛna sa kyenkyena ma wato na mu aso kwa nhwere sekamba ntifo ne ho apegyafo ho nanom edi kan waye bi kɔ aka nanom awa akyire na mpanin sɛ mpanin to san kɔ mabunu diem ya nanom ofira ase kyekyere ikuro ɔman ya na yeso so yeto aso yi no ne santi sɛ yeba ɔdomase a yatete domase din pa but ɛho abakwasɛm no de asɛ esuma kakra ne sentina enne yebedi ho nkomo na yahwe odomase abakwasem ankasa ensem no dɔɔso na mpene se biebru yensa kokroboti homopo ne senti enne nso ye ne nana God love awo ye odomase busu apeni twetwe nkomo na onka odomase abakwasem kakra enjere nana ye mo ha awie yi ese de wesi afira kwabno ide na je eni braba mani dia bre se okrodom kafra dia ba dia jodiam enye bibi na kote free sura kote die ho ko fa shema ba ma eni braba haba yere kase atiti nipa ho na ho nkanye ni kafra ya no domase abusu apani nana God love na ehia ebetwetwe nkomo no nana mpani se ne kwata ne ba atani gina woni ne atandrudo ye ka odomase a dien ena ma yehu se odomase ni ye ka odomase a ne ma yehu se odomase ni no ye ni din domase na odomase no ye o mu ahoro bibiri bi wo nkranza okay akunza domase na eno no ye munua na okay ye wodua bi na wo hwa na refer no dum okay enti mu ba he kura se wo hwe ahemfie na ni mu wa mbon se statue bi si wo na sa pila le si wo no represented dum okay honum na dum no na isi enti odumase no shaase o menana ne yefre no kwabna antipin busa busa okay ene ne wofa yefre no baafo kireme okay omunyina yedinkirafo na amamna ne abakose mu no denkiraman mu ho no se konwato na okopiri bi no wanya ana saabere no opra konwa no wanya emunim se obeye dom ntina asese omukun ana omutwere wasu se de be ya ohena ide konwa na ma no obinya kwan atoto ne nyama yi okay endi saabere no baafo kireme no na oye abakoma hene ono ne wofase pa ne antipin kwabna busa no nti opera konwa na wanyin dako baako ye djukwafo ya okay ye nkirafo a ye djukwafo a konwa na da yifia okay ana djukwa no kra no bi bekasa asekire ne zai ayeden ya ye baba ho another time okay because ye sisi a ne bono okay ade na ye na ne ma ye be ye bono no medane nchira no ko ye de nchira medane nchira okay otiase omo free nchira ko de nchira ho no omo ni ye no ne ma na omo ye no nchira na ntiu medane nchira bibia omo ye bia no na ene nchira de ne na ese nti bra konwa no pa ya na nantepin ne wofa ne baafo keme no pre konwa ne de ma na anye ya omobo po no hema ne beti ade ne be man na so se enne ne o makani nti so wampre konwa ma me ba nka asem biye no ho
ana ono so suma no wo fa hye no o fa na pretwa man ne say o mra tachiman na o na dan fo ba mi no metna no me bodo mo ban okay na mujua nti emujua ye no hema ne sanko ni wo fa ni nwa be ma ba fo kire me no say o ti ne banka che se nya kunwa se mi ya nke bia ne ba no wo ni kire to already on pen ba no e chi akwa ma eninti ni tie mu no ba fo kire me fa ni pa ne bi kan ho ma ne bi kan ho so ba be hwe ne wo fa se obedu ba miri obeduru en ba bi o kire ne so nko no koduru ho no na yese wa badumase ya nti ampa osimu bai obisa no yese wa betuna duya sia edumase ampa obehu ye na kese wo fa se no obenya ba bi papa atina okay nti aba sana amokobo amane se no wo fa se nya ba bi atina wo fa na nkasa so tuba okay be kan wo fa no se no ena suma yibinya dua ye betena dum yasia na dum no se wo hwa dum na bakosem no oni yankopon ne mamu no oyo tumfo ye din wi no aboa ni nkrofu bibiri aye edin dum asem dum no kasa dum no unse kan no di bone kura yetim hono don no bi ma wo de bod wo we don fe woti ase don no to di bone yetim shed ma onu ma obewu na je se onye bone de na so onu ma wu oni ase bia anti na sa onu ma obewu na be tase no be sepa okay ani ko ina mo piafo cause dum de o wi ate se ne wa we potrodom so wa hu se ne ezie bi kan wanu hyehyɛ ba nti sɛ enu yɛ ne nyina ne yɛ nnua nso na yɛ de yɛ adura aduru ahoro bebree intimi nkom nipa na betena ha no mfie bebree akyi ansana amsa na nkura we bedi wie ansana bosonkwe ni nua na wi apan beba amisa dabi mi kan kira musa dumase ha titi kura na ye da tempunu kwano na ye da na kakra sisi fiapri akodi tempunu na ha so adi amani kakra na ye first na ha odomase wo bakobo ntuku akoko biwa wona mafa domase okay tina ye business town commercial town adwuma horo bibiri ekoso to na ye to nti obi aba nwako na domase nipa okikiri kuru na mebo reje say friend antipin kwabna no ne bosoma ode kikiri kuru na ye friend tano ya nti se ukọ kuru bunu ha but tire so na je se tano ya so no sa pepepe tano ya no hono mo kikiri ya na owo because olden days no na ye mfa boso no entena kuru finfin isan na kiwade na nema bibiri nti biribia no owo asket kakra na se hia bibi na se koyi musu a na nanam ko no mo koyo mama mre na saata no ye ya mekan na mekan so odumase abo npa bibiri na kese tare ara no so dimu akotene bibiri omo hwehwe awo omo hwehwe nipa bibiri na aba okay abenya ne mo nsam muwa ntu kota so da benkoni ni fani nyina ya hoho brikunfo okay asa ya mafra ya tekimafo wom ena awiadmasofo ya ba ka se kure ya ba de asu be wom bi oti ase cause se o mbe no moto no o mama mbe bi tena okuru mu mo
Anana ye den nya ewu andomase. Ewu ane de madika na kan kiro se bantuma hene eboso nkwa konyo na ye bantuma hene ko bia tuduo no etoe sabe no mo bedi abasene ko buntu ko akodibwa omone omon santisem ya ne ntokosem ya na omo pe German hene ti German hene na omo hwehwe na wi apan no basene koe so kutotina koduru baabi seketia awantuntu kunam kwan so ko seketia bo se krokitua bi ho befre ho awia nti se bantumafo no kura be o maye o madwen se o ba kikiri kura nka o mukuro pa no okay ele awia no nti se sante hene tena ha na o tena kumase na o kan se dumase ye ne dia dumase ye ne dia ense nti anya dumase nyi wona ne se before bantuma akonya no kure beto no na kuro no ya kikira ma hemfo eto so mako num eno na ewo abedi akonya awuko okay tina kuro no wo hodada obi kikiri no kuro na won sadim anyanka nipo abagigi oba kikiri ku oba kase kuro yere dia ndinjirafo betimi abekase oyo omodia because omona omoye abusua kan ana nchirafo so bebambi oti ase demta no ane yafra wa shashante ne hanyina na owo bono nti se wutu na wufiri bono na kɔ na samba bono ma ati se watwa wori boare kokko aguwa no na oden kati ya jano kwa oti ase na kese kura we yeni obi anya kan se yeni obi anko kopin se yekekra ye hu bo mu na asante hene unya ko a wa besire yakobo entina na yenhwe odomase nkonwa sase no ifiri hen na kopem hen odomase nkonwa sase de matara system hwema ni tenten so am se mani kire wanki ni badu ni tan woti ase me sabe ni fasu ase okwa be kwa kotu river bisi ne doma hene dia mi gina bisi ma me se ni fa ya doma hene dia ni benkon so ye dumasofo dia ye antepin busha na sase okay that particular area hona antepin na nguro ma okoto bofugmen because we have one sorbo wa tunutuo we so have one sorbo wa tunutuo na de po ya me shem dem ni shem kwan me champion e bi se sa de na nsi anaka do man na be ka se hekra nyina ko nyina ne dia because hu be me bia anti tuo bia so nka wo ha but bra tuo no tutu wie no na antepin ye na gbe so bepe ni pa kro tutu we should say of benson so ma pen pa kro tutu me ni se kwa ye me wurade ya no mu hia no yo mu hu se o san kuro wo ya no so o mi tie kiri kura beti dumi ya se ya okay nti river bisin ena ye ne doma hin ya okay nti kwa map no ma sunahini ni asase aye sunwan yes okay omu from akon na be na duma so ho na kuro no ho ya mo ba bia nti ya asase ni bi ni mo odidi ewia duma se be no duma se asase ni mo bi ni wo odidi atroni ba ya so ba pagya atroni hin atroni ba no duma se asase ni bi no ti odidi nti atroni nyina ya duma se dia yes yini domase wo nkonwa sase ye ne wa mahini so ne dihie ne asane do mahini dihie wo ho ahafo afam usan duru wan so wa mahini so na ba ne nyina ni benkum so se ne do ma ansane ni nsu atre hina kwa kodihie bio na uwura ma ya sane ne bi ko hina so kwa kodihie na ko si river tan okay
Instructed for the way anymore. You know, so you say, sa kokosi Rivertown, Pat baby. And that is a fear pregnant. Fear pregnant, dear. Metete no say fear prayer or domas free assassin in your domas Indiana. And some pennies say be brubin will be chere. Maybe they not me yin to say at a because my sister fear pre or your mind is an amount for. Fear pre can never be a man unless you say waba about him because you didn't kind of your bano when you who is a running pain for. To insadidi enya sa odi kofa baby na na mpacho eho no sisu mesi ye ba no domase ba ne fie pre yes fie pre be o tena kira sabene no na no me kasa da konwa ye atodo hini we ye be dia konwa wawu ye be dia konwa ye to so ndu e ko nsiane nsonso ni fie pre ba ya na no ko hia na me damn say me say ni for so call say ya baby abusana ko friend ton adurasi o trust to you see we ya we see kwan na yakokoti fie prinuma fie na edinka no ne to so bi nu nyina ye fie profu fie na na ye ma o mo a na o moti ha o me ye ba Lempo na nana so okọ hono makọ akọsira o ma because baba no odi o mkotena be the top soro abefra na asiapiri nti okọ na o mo se hono utu amena enyeyi na o mbe sana abafa nga abahwe nti o mo ba na nana ko akọsira no bi sa o se na haso am betene hotisen o nana we die bo frase pa ni nti meme nana no kwa na tinjin so kwa kosere o mo a era me ko me asia plefo bo frase fu wo asia plefo frase fu wo akwa kosere o mate se fie pre ye wo bro frase abusuan ho bede mmaro me ko asia pre for bo frase for ho yake so mudin ni ya fani hana na ya hard but hana dia koyo na nkura gane da ba patanti asante ne beka se fie pe ye ne dia obobo man obobo me yehwe nana fie yi odomase monne ohene bi ekontoko wasase hu pen se bia ya ni obia ni ntokwa eba mu an se sa tema ne ha ye wo shashante no duru ya santo awo ena abrofo ye ja abrofo ne kidi ko support sante hin okay nti kono ba wiye no ko ba ko kono ba wiye no na sante hin adi nkugu nti mu nti sata ura na oni ni na yetum up aya alliance na wo ko aje no wo adi nkugu a se bi kan sane kokoye na yare ya san ya kibe nti anyese ono sate ni kwa yene nako yene ne nkontokwa yene ni ntokwa bia yene nako na mo ne yeme the most funny thing I was idea me na yeme awerehwo pa me na nanoma wi pan ni ba kurom ha omo je ne man ba bitina ya o man ton o mo so wi de no me ya saw nsuo ba hwini pa na ba man o ba soja de ama na tran na ne ho wi ye no watu susa tizena na wo hwan na omuntu odomase susa na sante ne no aka na semi wante se domase nyina ya media manya nyina ya media nsoko nyina wayi nchira nyina ya media mepa jo mayo mu se medeno
me dan kwakudu ya me dan afa me hwɛ nneɛma bi a ɛkɔ so na on parking kan makenka bush bebre so bi obi adoya na okoko hu a okaika o ma okɔ ngo ko show sign of appreciation e di amano every say dumasi ye kura na ye woro ya ko aboa nsaso firi ya kofo ofin aha kofo ofin so ye di ababa boa ofin so hin nsaso onya nyina ye wombi opa nkwa o maka ashim konkwe one time ya kacha se na wonni nkunima yansan yaki no ampa ya koya nkunidie no ba wo se mo kantama amonto and that is when to my kinsini kantamonto sense mo kan se mo bokon di nkunim na me ntwawa no mo kon ya ma otumfo asante ne ma mo dem tan ho mi nyina akomo ho abom na ono otumfo na okon bi officials ukwa shantimemu a opo hina owansa sia utu official hinu firuwa bino me how kakra e won ho no say high media me paja hwan me kasa ohini mi bedi akonwa bi wo omosoro na namwa na ne ya wi ani nuane na namwa no ana omofre se na nanom emre kuma shi no mo mahere na besi se haya wash asante ane yede nema kwa ohini bi yakwa o prepare full vim ma hu se oba odi ade papa firi yakwa no maji odi ade papa firi yakwa no maji nti hemfo mi ansa omuka omontam se omonko no mo bo mo dua takima first do ma se kan do ma se na ko se preku the first ohwe na akashi se ya dia ya nso ya ma communication na ye wonu ya twam tintontan ya no ni ko bi aye dwombi na mo se professor woni bi fan communication na se sa so shi na mo wonu se nipa no firi mu a me ba me de makonwa ne bai me ba me de masase ne bai me kwa anti meje masase no de ama na se anya ane na ne mu ne se dabi dia ade ntino be ka se ha yo dia ade nti no tonfo wo be ka se ha eye wo dia nana ai wanda roma we hwehwe aso kakra Beninze bisafo nto marasa de mu amunim no emfa se bobo afun ye hye mensam yi na medjana konwa yi mu me kokra emfa se ensi mitirim kra se medja me bibi o ha na ekire mi hufun yo baby ase mitimi ka se eye me dia enti mase bia ebre bi atwam sante hene onene dom ekon ya bedu odom ase ha aye ni nti onko mamedu masi ha even kwa nsuatra fo na nka na ope na ada akwan bi akwaji basa ase nti nsuatra fo no kwa ampene ne be kan ye no se nsuatra fo ka kyanse on kire be kuro na ase be mana lo sosin ba ko pe so on ti kire nsuatra na ase a kuro na da ho na ase a be di kuro be mana otimi ye media me mpese mekoka nkrobi foforo bi so de na mo ndoma se ha de ndoma se nko nkra na ye na me ka me dan no so se ndoma se ya ne dia on pufu ma ye hu se ne dia se otimi prove nso e dia no di prove kan no kokko na kochi obi a o fa na sade me boa na che se wa fa ne kunu na mo nya me metime ne ho ne ma se na wo nipa bi yare sebre buru sebre nyado o yare kutabiam na wakonwa to awudi na jame na mi hwana ma na ma hwana ma awie no be wanna mase na mo wo be kan kire me se dumasi ya media me jano pa
awia na kodua konwa na ni nua na oka no no ode ne kokuma se ni bi ode ne koba atuma ho bi me de no Hi old boggers you are now Roma ye didn't come or domase home commona ye treteno mpanin so obi ni mu a obi kire ye tete nsem bebre se odomase nsa ase kopem ha ohena so masi eto odomase asa so eno na ya ba ye ne nana odomase abusua panin ya dodo na afa nana God love etwetwe ho nkomo no enti adawro man komo na ye di no se wani gye ho a share ma onua bi so nya bi na onsua bibi mfa de yesua yi ho na online na wan kasa nso like na subscription so ye be sero ma ne nkam se de be ye bibia nso ba ubenya bi ahwe ye wieye na enche de be kwa wie na mensan kona na ho na ye nto aso na etroni o ka asem bi se etroni nso ye odomase asase etroni ye me na na kwa brante pin busa ho na no ye ne ha enti sano etroni fo e wo bibia omode bremo brano ana o se bribi ba kwa nkomo ba be hwa me na me sabre na me tu afiri kira abai be duru ani nipa wukuru ma yi amanya no so atunre fo na beti be honna be hyen aba na kese aya sempa na woni me se ne santin no otumfo oyi no ma me hu niema bi wo wa hu se wiadmasofo ye bantomafo oye mo ba ya man ba bia mo tena wo de mo hwo ne meka bia no beti ase suyanfo fira makom mo so mo ya ba mo bia mo tena la na be dia ba be fini fa ya asante atonye fo fini be ya asante fo mo fira asante hin fa sa according to otumfo na akra che se wiadmasofo bantomafo batifo bi ne ko na batifo bi ko tena fia piri wamna kwa fia piri fo ye dentirafo ene sa nka e ka se mo ni fia piri fo nyina ye busua ba ko nipa ye me ka se ye ni problem kan no unse ne omu sisi adan kwa de teta no na mfonsuo bia ni ho patihwa na ndu giri se ne ye koso ne se sa na te ye kan na nka beba sa ekoye se doma bra na takura mani ampom na yi ba ye na ni nkonwa semi ba ya afi be ye no domafo ne omo ye ya da bia mani gi omo ne ma ho ne se me dome man me se mi kuru no ndi kakra ani panyi na anye den ba se kuru no ba dwel ko akidi na wo ye panyi na de wa no kura kanindie wo de wa do kan sempa wo ye panyi na unka sama adi yone ene ntokwa beba nia kwakudua oka nyina kire se ne nane si bibi so namo ohin kwakura ne asisi no nya ya hu twetwa ye no o si du a sese me mana ati ase se o si du ye betwa de du efi se o tum pampima kro na o tum dumasi ni wo no na sa dumasi wo wo a me dao ewi dumasofo ambe no na kuro wo ho omra bo nteme kan kire bi o se oba na kuro ni ho na se fia prefo ba no mpa ba bi net ma kofa na ba no ma sina man ba bia ma na tena anu so ya wodi a waka ken se wa ba ntime pedodo wo pedodo a ba bia wo kon to kwan fa ya wo so wo ya wodi a no hono na betuma ye na nya ha ya dia no nkon ye mu bia ni watem ya japade a wo pese utete fa hodie so eno na ye kasa fa ho se jan na ne wo kan ekura no se media afia ya wura bi mema we ye me August se mema we se hwai wi a wiadmasofo no hwai wi a mema na kofa ne ba aba no wakofa atronie edna ba atronie ya wodi a ungrateful person na emphasis sa hene no ibi atronie hene na efie pre hene yerim so mo na mo du omo hene na omo ka se ye be ko otumfo nan so na wapagya yen aye oman hene
maame kan se me chiro nananom ta ka se mu ufura de empe ne kwaya wo menim se onyankopon no opese otu sore akonwa so no o provoke so na okotusu akoraketu abi a friend young in age ya friend Gori David otu kuma se fefefe wodu ayene ubibia wo ye bia efe koso aye na mo nu jai doase ya media atoni ya media sunyane ya media ewiadna se ya media wanhwan ya media na ewiadma se no ewia no oban wa mato se na ntapim otia antapim na wu nipa atoso be nsia na so tikuremu aye do benya ewiadma se oye den a onya ewiadma se asa ne wu kan ente sare turo no wo dia nya da bato bo atware asofra na mpafin be siwu